Ka otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o tlisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena empa ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. I will support him, and the men and women in blue, we will support him, to commit to work with him to make South Africa safe. Sepolesa sa Afrika Borwa se bontsha tshepo le tshehetso boetapeleng ba letona le letjha la sepolesa Firoz Kachaliya. This committee is supposed to report by the no later but than the 31st of October 2025. Komiti ya nakwana e theilweng ke Palamente e lebeletse hore e qale mosebetsi wa yona wa ho fuputsa lefapha la naha la sepolesa bekeng e tlang. Tariffs are usually introduced when countries want to protect their local industry. Matjhabeng teng re fumana hore Mopresidente wa Amerika Donald Trump o batla hore dinaha tse ding di tsetele naheng ya hae. Moike boetse ke a o dumedisa ditabeng tsena tsa Sesotho ho SABC2 lo le hae. Punya matsoho ke tsamaya le tlou e leng Augustine Letlalo. Tsona re di thakgola semmuso jwalo ka ditaba tse re Mopresidente Cyril Ramaphosa o thontse Professor Firoz Kachaliya ho ba letona la naha la sepolesa nakong ena eo ho nang le dingongoreo ka maqulwana dinokwana a kenakeneng ka hara makala a tshireletso. Professor Kachaliya o kena maemong ana a letona la sepolesa ka mora hore letona Senzo Mchunu a nkiswe matsatsi a phomolo a ikgethang ho latela phatlalatso ya mokomishenara wa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi ka hore mapolesa a sebetsa le dinokwane. Kachaliya ene e le modulasetulo wa lekgotla le kgahlano le diketso tsa bobodu mme o tla sebedisa dikgothaletso tsa lekgotla lena boetapeleng ba hae. I'm now in a better position than I was as chairperson of the council to take the recommendations of the council forward, and I will certainly be doing so. Kachaliya ikile ba letona la polokeho le tshireletso Gauteng mme o ya tseba ka mathata a teng sepoleseng. We have a history in this country of the abuse of policing power. We all know about that. And after our constitutional transition, we've had incidents which we as a country should think about. Mokomishenara wa naha wa sepolesa Fani Masemola o bolela ha tla ba le tshebedisano le letona le letjha Kachaliya. I commit to work with him, I support him, I will support him, and the men and women in blue, we will support him, to commit to work with him to make South Africa safe. And we are looking forward for his direction and guidance and in making South Africa safe. Letona le lebeletse hore le tla etela di-provinces tsohle dikgweding tse tlang le ho kopana le Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Kaole leng komiti ya nakwana ya Palamente e reretsweng ho fuputsa bobodu le boitshunyako ba dipolotiki lefapheng la naha la sepolesa e tlo qala ka mosebetsi wa yona bekeng e tlang. Palamente e nkile qeto ya ho thea komiti ena ya nakwana dibekeng tse pedi tse fetileng. Morero e le ho fuputsa dinyewe tsa bobodu lefapheng la sepolesa. Consists of 11 members as follows: 4 members from the African National Congress, 2 members from the Democratic Alliance, 2 members from the MK Party, 1 member from the Economic Freedom Fighters. Our support for this is informed by how the doctrine of separation of powers defines the role of Parliament in the context of our constitutional democracy. Our support for this is inspired by the words of Amilcar Cabral when he said, open quote, "Tell no lies, claim no easy victories," close quotes. Ditho tsa mekga ya dipolotiki tseo se tla bang le kabelo komiting ena ho tsona ho kenyeletswa moetapele wa ANC Palamente Mdumiseni Ntuli le Khusela Sangone athi MK yona itlo emelwa ke Sibonelo Nomvalo le David Skhosana. Moetapele wa EFF Julius Malema le yena o tlo ba le kabelo komiting ena. This committee is supposed to report by the no later but than the 31st of October 2025. So they've got about 3 months within which to undertake this investigation into the allegations made by Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Committee intse e tla shebana le hore na e fane ka tlaleho ya yona ho komishini ya dipatlisiso ya boahlodi ya Mahlanka.
Ho sa le jwalo Moiri ntshetsa taba ena pele ka ho buisana le setsebi sa molao e leng Matjhini Motloung. Ntate Motloung re o amohela ditabeng tsa Sesotho phirimaneng ena. Madume ntate. Ntate Motloung, komiti ena ya nakwana ya palamente e tlo qala ka mosebetsi wa yona bekeng e tlang. Ka o le leng commission le yona e tlo qala mosebetsi wa yona. Ebe ho keke ha ba le pherekano pakeng tsa bobedi bona? Ha ke bone ho ka ba le pherekano haholo re hlokomela hore komiti ena ya nakwana e leng hore thontswe ke parlamente ke komiti e leng hore e tsepamisa maikutlo haholo ho fuputsa ka botlalo ditaba tse amanang haholo le sepolesa. Re shebile haholo taba hore dikamano tsa maponesa ka mo leng hore ke boemong bo hodimonyana. Re shebile hore ho ile ba le tendera e leng ya tswa ya newa Ntate Vusmus Matlala ya 360 million. Jwale ke tse ding tsa dintlha tse leng hore di kenyeletsa haholo sepolesa. Empa ha re sheba commission ena ya diphuputso yona re bona e le hore thumo ya yona ke thumo e leng hore e buleile haholo, e kenyeleditse haholo le mafapha a mang a mmuso, ha kenyeleditse lefapha la tlhabollo ya batshwaruwa ho tea mohlala le yona le o kenya ka hare boahlodi judiciary. Jwale e batla e namme haholo, e kenyeleditse ka hare le taba ya hore sepolesa sena sa toropo ya Tshwane ya Gauteng ya Johannesburg Ekurhuleni kaofela tsona dintlha tseo di tla be di le dintlha tse leng hore commission ena ya diphuputso e tlo tsepamisa maikutlo ho tsona. Ka mantswe a mang Ntate Motloung, ho sa kgathaletsehe hore na dikgothaletso di a nyallana kapa jwang, mosebetsi o tlameha ho tswele pele wa makalana mabedi a mmuso. Ho jwalo ntate, ho tla hlokomela hore la le hore di kgothaletso kapa tsona diqeto tse tla nkuwa ho tla ba le ho nyallana jwalo, ho ha ono etsa hore ho be le mathata hore di committee ena nakwana le commission ena ya diphuputso di tswele pele, hoba mo ileng hore hona le ho tshwana ha tsona mohlomong qetong ya tsona ke mo ileng hore di kgothaletso tsa teng di tla nkuwa di suwe hoba tla hlokomela hore ka committee ena ya nakwana e tla teka rapport ya yona pele dikgwedi tse tharo di fela, mme commission ya diphuputso yona e tla qeta mosebetsi wa ona ka mora dikgwedi tse tsheletseng ha eba fela e le hore ba kgonne ho bokelletsa bopaki kaofela. Jwale o tla hlokomela hore ha ke bone ho ka ba le khulano le ho thulana ha tsamaiso ya commission ena ya diphuputso le committee ena ya nakwana ya parlamente. Mane ho marangrang re ile ga nonya ba bui ba rona maikutlo ka yona taba ena Ntate Motloung, mme hara ba bang ba bona Tebo Makena wa Belfontein o re kgotsong ka nnete ke bona le tshenyo ya nako le tjhelete ya mmuso ka di-commission tsena. Khoni Matshaba o re kgotsong mo kgasong o re ke nana komiti ena e tla tlisa tharollo le ho fokotsa bobodu naheng ena ya borona, o re re emetse karabo. Athitsitsi Magalanyane o re hona ke tshenyo ya tjhelete, o re ho ile ha thewa di-commission mme ha re ka ra bona nko ho tswa le mina, o re haholo commission ya Zondo, o re ho ka ba molemo ha o ka ba le leano le leng nakong e tlang. Maikutlo ha o ke a feng? Maikutlo ka ke hore commission ya diphuputso e ntse le ka mokgwa le tsela e leng hore ho ka etswa diphuputso fela taba ke hore ka mora hore diphuputso di etsuwe bopaki bo tekwe mme raporoto e be teng ke mo e leng hore sepolesa ho kenyeleditse ka hare le botjhutjhisi ba naha tlamehile hore banke mehato e itseng e leng hore e kgotsofatsa setjhaba ya hore bao e leng hore ho hlaela hore hona le bopaki bo itseng ba hore hona le bobodu bo ba bo entseng kapa tlolo tse itseng tsa molao, o tlamehile hore ho nkuwe mehato e leng hore ya kgotsofatsa ba ha eba e le hore raporoto tsa teng di a nkuwa mme ha ona nko kapa o tswa le mina kapa ha ona letho le etsahalang, ke mo e leng hore baahi ba tla ba le ngongoreho, mme ngongoreho ya bona ke ngongoreho e leng hore e a utlwahala. Jwale ho kgothaletswa hore raporoto tsena ha di tswile
mme ho na le bopaki ha nkuwe mehato ya semolao ke mo e leng hore baahi ba Afrika Borwa ba tla ba le yona ho kgotsofala hore committee kapa commission tsa mofuta o jwalo ke commission tse leng hore di a sebetsa. Maikutlong ana ao ke a badile mona ntate Motlong ha o sheba tsietsi makgalanyana o re ho ile a thewa di-commission tse ngata empa ha wa ba le nko ho tswa le mina ana re ka re baahi ba Afrika Borwa ba batla ba lahletswe ke tshepo tsamaisong ya mmuso. Ha ke kgolwe mme ke nana re ha se nnete e leng re felletse hore e ka mora hore ho be le diphuputso tse jwalo ho tswa di-commissioning ha o lo re tsepamisa maikutlo ho commission ena ya Zondo ha ke bone e le hore ka nnete ha ba le hore ho lang ka mehato ho bile le mehato e nkuwe o tla hlokomela hore nyewe ya pele e leng hore e tswa commissioning ena ya Zondo ke nyewe ena e bitswang ka hore ke Nolani e leng hore ile ya bua ya bua le khotleng le phahameng la dinyewe Freystata jwale ho ntsona le dinyewe tse ding tse leng hore mohlomong di tla kena tshebetsong tse leng hore di tswa commissioning ena ha bohlokwa ke hore baahi ba tlamehile hore ba be le mamello hoba tsamaiso ya toka ntse ina le monyebe kae tsamaiso ya toka ina le dintlha tse leng hore ho tlamehile hore ka nnete di netefatswe pele dinyewe di dula jwale ke nana baahi ba tlamehile hore ba be le mamello ba be le tshepo e tibileng tsamaisong ya toka ka harona. Ntate Motlong ke le buile haholo ka nako ya Mohlompheng ya le buileng ke nna ngwana mme ha iphaphatwe eo he mmoi ke setsebisa molao e leng Matjhini Motlong re buisana le yena ka botlolwa ka ditaba tsena tse amanang le naha ya Afrika Borwa ka kakaretso fela maikutlo a hao ka khatiso ya video ya WhatsApp ke yana a latela. Re ka la itse for tabi ya go hlomiwa ga di-commission di dintši ka mona ga rena Afrika Borwa go ya ka nna eno ba fela go senya mašheleng a setšhaba sa naga rena Afrika Borwa nka go tsere mašhele wa ya mantši ba senya ka go hlola di-commission tse le gore a di re tswele mogolo jalo ka bodudi ba naga ba bela badudi ba naga rena Afrika Borwa ka ba ditirelo go netefatsa gore baso ba naga rena Afrika Borwa ba hlola dibaka tse dintši tša mešomo gobane baso ba rena ba tloga ba ile gore ba ka gare ga bodiba jwa go tlhokego ya mešomo. Nna ke itumelela komiti e kgethilweng e tlo siamisa naga ya rona yo tlisa tharabololo le go fokotsa bona bonwenwe mo nageng ya rona ya South Africa. As long as committee ena e ka bua maruri ha e qete ho fuputsa ya re fa di-outcome kampo di-results tse di-positive ya se rekiwe ya se hide anything ya botsa setšhaba ntho e leng nnete yes Africa we heading somewhere empa ha ile hore e tlo nna committee e leng hore e tlo controller ke someone else out there gona Afrika ya rona e kene ka hara ha mmati. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le lehae. Ditho tsa mokgatlo wa setjhaba wa Enough is Enough Solutions ka kopanelo le mekga ya dipolitiki e kenyeletsang MKP ba kopane ho sireletsa bahlanka ba sepolesa bao e leng baphahli ba makunutu diketsong tsa bobodu. Maloko a mokgatlo wa baagi wa Enough is Enough ba eteletse pele mogwanto wa go tshegetsa General Nhlanhla Mkhwanazi. We are saying enough is enough and hands off Nhlanhla Mkhwanazi because what he's doing we think is right and we see that is the right thing to do because all the police service were not exposing the criminalities that are happening within the subs. Bao ba tshotseng karolo mo mogwantong ono ba re e ne le mogwanto o botlhokwa. Maponisa a dirisana le batho ba rekisang di drugs ene batho ba dirisang di drugs a go tle gore ba tshwarwe re lemogile gore gona le sengwenyana sa letsogo ka thoko ya ka envelope. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tlhomile komišene ya dipatlisiso go batlisisa dipelaelo tsa ditiro tsa bonwenwe tseo di tlhagisitsweng ke Mkhwanazi. Sentle English, SABC News, Clarksdorp. Mui fetela matjhabeng re fumana hore thepa ya Afrika Borwa e romellwa naheng ya Amerika jwale e tobane le sekgahla sa diperesente tse 30 ho tloha ka la supa kgweding ena ka mora hore mopresidente wa Amerika Donald Trump a romelle mmuso wa Afrika Borwa lengolo leo a le phatlaladitseng le maqepheng a hae ho marangrang.
Mafapha a naha a tsa temo le tlhahiso ke ona a kotsing ya ho thefulwa ke lekgetho la tsamaiso la Trump le keneng tshebetsong kajeno. Lefapha la tlhahiso ya makoloi le tobane le lekgetho la diperesente tse 5.3 ya lekeno la tlhahiso ya naha, mme le boemong ba bohlano ba lefapha la thepa e romellwang ntle e ballwang ho diperesente tse 18 la dihlahiswa tsena. Empa molemo ke ofe? Tariffs are usually introduced when countries want to protect their local industry in relation to imports of that same good into their country. In other words, they want to try and make their own homemade goods. Trump o tlalosa ha a batla ho etsa Amerika naha e nang le matla a moruo ka ho fetisisa. O boetse o batla hore dikgwebo tsa dinaha tse ding di kenye matsete Amerika ho ena le ho tsetela dinaheng tsa habo tsona. Lefapha la kgwebisano le phatlaladitse hore le lokela ho tla ka maano a tshehetso bakeng sa dikgwebo tse romellang thepa ntle di se thefulwe haholo ke ho nyollwa ha sekgahla sa phahello sa Amerika. You're dealing with citrus, you're dealing with chemicals, you're dealing with automotive components, with vehicles. So you're dealing with a whole range of industries, and the impact would be different per industry. Empa ho dikgwebo le basebetsi ha ba kgothatswe ke letho hoba ke bona ba amehang ka ho fetisisa. Mme o ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _x ke @ditaba_dikgang lo pheisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp, mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya botshelela ka Trimana. Bolepi bja latela. Ke utaba.